uzophuma umhlangano wenyukuza laphezu kwentaba yazi usophumile emhlabeni uyezulwini yonke into okuthiwa yenziwa kuleli bandla lamaNazaretha ungayenzi ngoba uma uyenza leyo nto ubulala umhlangano wonke uma la kuthiwa izinwele azithunywe ekhanda inlezo kuxhunywa futhi sesinenze kwadala zona uNkulunkulu fanele ube nalezo nwele kufanele wathwala ishe legolide lifakwa ungalifaki makuthwala upenda umlomo njengensiyane ungawupendi makuthwala upenda izipho lathi ungazipendi makuthwalile awu uNkulunkulu oyingcwele awu usungikhumbule baba ungikhumbule ngazilezulu ungikhumbule mazulu ukhumbule mina nokhokho ba ngiyazi oba ngelankosi angizimele mina ngumnikelo ngiboshiwe izandla nenyanga ngiboshele obaba nobaba mkhulu ukuthi ngibakhethela amacala abo njengoba ngikhetha amacala ngike ngihambe noma sengihlashwe ibhodlela ngizile ngadamela ngilizwe ukuthi ngicabele ngicine ngaqala ngilizwe ukuthi liyalibuhlungu ngigcwele ngaqala ngishekethwe impela ngoba ngike bosini ngiboshiwe nginenkantolo ebhokisini ngiboshiwe kade nenyanga ngibosho udile kanje abanye labesaba nabo akusho ukuthina sonke usheshe ukuthina nje thina ukuthi sidlulise umyalezo sikene lonke abahamba abayezulu ukuthi umuntu akazilungisele le ndlela esizoyihamba ngoba inzima iyezulwini amen uma ungayilungisele umuntu obelenwele noma ufake izinto uhamba ngenkani ungeni lapha phakathi uhambe nayo uzofika phela usathane ezolanda abantu babo ngathi sezokulanda la ugibela phezu kwabantu abantu bathi imalani bathi benzeka yonke into imkhuba ulandeni umbalekelayo ngoba watshela ukuthi aziphume inwele la uziphuma ngenkani bathi azifake izilapho ufaka ngenkani wena ufaka ngenkani uthola utshwala kukaywa iNazaretha ngoba utshwala amahelo kaSathane nina yamgala utshwala emakhaya libizongela phakathi kwenu sizophila kanjani ukulimala endleleni nithi hayi ukudla kwavoma bamkhulu ngeke kuyeke abamkhulu banikele ngawo uthi uzobageza la enkosini yamaNazaretha ubageza emakhaya ubuye uqonde ukuthi bagqoke izigqoko emhlophe abamkhulu bakho bangene ezulwini banikele ngawo uzobangena ezulwini kuthiwa ungena lapha sibevulela izulu ngathi ngibhabhatiswa bayabhabhatiswa yini esimo futhi losibeka umamsamo ukubona emzini engcwele umamsamo usuka nje ukudla kuqelile inkomo akho mahlewu namzulu inkomo ephela ubaba ngafika ngimphekele inkomo hlafele kukunjalo iphe baba iphe baba
ozayo uNkulunkulu mangisaphele sangibekile ngakahambi ngisakhona ilizwi lababa lalela uma ngalalela ilizwi lababa olalela ilizwi laNkulunkulu mancane amathuba ukumbona ezolweni ngane kakhulu uma kuthiwa lekhaya into ethela yenziwe usukuyenza kuthiwa umuntu oyina nje uhamba lo nalo akwenziwe wena ukwenza umuntu ekuqonde ukuthi wena awusihambe emhlabeni uyakulipho izulu na noma uyakwenza baba wakho nonkana la kule nkonzo kuyahlonishwana la akekho umuntu omkhulu umuntu omkhulu unyazi ngokunyazi lokuphethe isitelini la kutheka sigibele esitimeleni ilona lihloko elihamba phambili elisidonsayo ukhulumile umfundisi aba umngidi wathi baba elanga asingeni isilime esikhulu ngoba isiphukuphuku asikuboni uhlaliso kuhle lokubi isilima asingeni esikhulu ngoba asihlukanise okubi nokubi asimboni nje noNkulunkulu ngoba isilime noma ngakholwa ugogo ufane nathi kodwa uma isilima nje ungazohlukanisa uyinkinga isilima futhi ngeke uye la kuyiwakhona uzoba nenkinga ekugcineni uzosihlupha le ndleleni uhambe uphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu ngoba bakhona ozobathelela lo moya ohamba unabo bathi babe nenkani abahluphe babekule benze yonke into uthola ukuthi seyibhokolo esephilinge ukuthi hawu labantu esonto maphinga kanjena wapha isipelo bavumile zona ayakazivumanga lo unamanga eziwazifita la eceleni umuntu umuntu avutha uthi hayibo siyabona izulu ngoba leli lokuthobeka lokuhlonipha lokusha ngehlonipho mawubhala ufunda ethi u-iPhone hayi into ehlangana angifuna hayi ngiyayifuna baba hayi baba ngiyifuna hayi ngiyayifuna azobulungisa uvuma ngento usiyadikile uzokubamba la siyakhona